tin dok war wate I wang wat kamane no duju weng gwenyu tam ma per tek to twal amer moto un duju mutka winyo an ki dok mutka neno an dok cha duju weng mutka fonyo mutka loko lok ma ana loko ma chego chego wakwa loko ko wakwa winyo lok waka nyimo ben mabe donc tin I wang wat atiki kero me kelu lok ma wajini pingo penti ma liet to twal pen enin matima liat twali neno duju weng an fonyo ma amiu la bolle manoti ken gang kumet ini ngene tin uti nendwe angwen meduma dek ati inendwe piru chel meduma dek imwani no cheng tie ikweta donc cheng uber chan la cho mala mero woro me agi te ko ka wubera ma ko lingo eno te kado o chok ito ote chao ke we mo go ngur mo go ke ngeni endo ngo itika binu. Donc this is similar with the sun coming over the equator. Now cheng katika binu the equator binu kilieru ma teka de deni mo wana luoni maximum heating of the earth surface over the equatorial region. Now, equatorial region, any would lobo madit more 10 kilometers marama pa tung kumalama lo northern hemisphere, kadong kilometers marama pa tung ko pen maglo ni southern hemisphere. So, literally any beru any area kenyuni. Donc bene piete cerque cerca beru mukene macharu kama wana ti yeni. Donc literally any mawana te kan ngone ko merni ti lier matek mo kwa ko dul ka beru en ma wajani weng nana ana wuchu ni la mero ka o a ka mata ko wor ling en ta o dong chok it ote cha we to give attention and tie donc ko merni attention ma liero en ma ko metika biero ni ti kan nyuto ni kiriwa de kiriwa mero cheng nung tika bino ko equator. Donc cheng tekenen tika bino equator lok eno betime ngomo betime me chel gen ma mir ini nge ni alaga me yamo do be chake ma from the northeast trade wind ina we yamo chako lokero dugutu southeast trade wind yamo dong chako gitung south doctung east. Now, man geography, mag yot geography ma dano wen go berka ngene. Won wi upo ni jomo ko bino ilobo East Africa kan uberjo Arabs no di worgi yeah no giloni mabu enini giloni doa na enini no kajo o pien unyobo kema ene yamoni ngo koro gen woro gi Indian Ocean me agi Calcutta me bien I Mombasa me bien I Dar es Salaam giter dwe marama dek magiti pi no kete ngweji pi pian no yamano tie ne no duju weng the northeast trade wind chake inendwe piru dek me doma bongwen ti yamo chako koto yeah bien kan man gen ma won wi wupo ko merika ini neno keta yamo tika koru kwere la pir dong tika dokwe southeast trade wind man dong la nyut ningo kiriwan wade kiriwana mero ala tika time ala enini uberi chalo lonyo pekane lonyo katie ikumi pekane ala enu uberi chalo kwiri kati ikumi kwiri pekane inoni ke no chirutie iyoyego inoni ke ne geraj itimoko inoni ngo itila bol mero gen ma pekane gen mo kene ma pekane eni yaju kiri wa de kan ning la ko ni biro po ni jogi I better ka leng I ko rock sweat ko these are things that you cannot hide it. So primarily kumer mo wana logo ni cheng dong tika word me bin equator donc katika word me bin equator gena ngombo betime obelogo equator obedogo kama wana loni low pressure belt obelogo equator dogo kama waloni low pressure belt and look at it. Mane ka beru kama yamo
yamo matiga lu yamo matiki ngwil me pi mamwan lu ni precipitation ngwil me pi onyo nyik pi humidity no tiye no yamale enini ka inina yamani more yamani no kirwa de kirwa mer yamani do be chako binu botwa mane area ma waloni ngo low pressure belt donc low pressure belt tie area ma equator donc the entire equatorial region no dongo a low pressure belt now low pressure belt ti kama yamo agi tung north anju aloni tung payera yamo maliet mo loni ngo high pressure belt yamani ni koru ka ubini equator no kama equator te moro manu tigi precipitation la en yama lieti chao do yama pek ma waloni dense yama pek ka do yama pek no don tigi moicha yama mer beringo wor kita mer ku meru chalo watermar agi northern hemisphere bini equator mogo wak dok no northern hemisphere nyoki dok no southern hemisphere man yen ba mier wana nge ni pierre tek toal donc ne do ju wen kita an ju waji botu iwang ware ni pressure belt ma wana waji en pressure belt yamo enen wa mber yamba ko en yamo tika bieno ba yamo do bieno wuru be ngini yamo tiki pressure donc yamo tiki mass donc yamo tiki weight donc ngomo bitime gemo bitime eneni yamo en menero tieni tu wire lugu ket ma liero ti kwere donc yamo mangich pe ile chero malo piano ti pe ti dance yamo mangich pe ile chero malo piano ngo no pe ti dance anyway ko ni duju ka koyo tie koyo mako pole tiandano no udingo giri are me chi ke bere ka do chero malo para mo chero malo piano ngo pe ento yamo matiki moisha ye mati ki liero ye dun chero malo la bole nen ka koro chwe mane la bol ma arami ma yolo ka koro chwe kod ka chwe onero iru dun chero malo en iru ni lake dugu kod la bole tie ka itika moro sai nyo ka itika tetu liyata ka itika tetu guana alu en menero agi chiburiani pian liero no tie donc man gema mier wana nge donc nero tuju weng equatorial area tika momo aloni convergent zone convergent tan lokani kama girwata ye convergent kama ngo girwata ye yamo ma pek yamo ma ti dense yamo ma pek ma alupe ye bini equatorial region bino rwata ge yamo ma aluti ye ma mo aloni is warm tigi ngo humidity ingegi gwenye gichiaro so the entire convergent zone is a low pressure belt and this low pressure belt ma inginyo an low piane ene area ma alu tie ma terre da area ma precipitation tie ma terre da area ma humidity tie ma terre da area ma kot beru tie ma terre da we kot betie kot beru tie pen lokani ngo no alu mo lo water vapor tie ma lo ni precipitation tie ti kot beru tie now gini ni wana no ni wang wat gin ma ano any precipitation gin ma ano aluni wano ni wono gina chel ma chel age kum yen ngeni kadi wo yama age kum yen chero malo mo luoni evapo transpiration ento kenen tim kitani kenen tim mekuya pin mutime kenen tim me char mutime woto pol buwa weng kamango kilo ena lule eni ma chok ma urunge nen opit forest mati opit tan council nen abera forest mati gulu district local government nen lagoro forest mati gulu district local government nen keyo gelanyo pa gelo do private thing nen area machalo arafoyo nen area machalo tumpili nen area machalo limpe area machalo porgali area machalo palaro area machalo ade area machalo ukiri man wiye ma ana waju
gito yen chere choro ma ana chara ma ko documentary gito yen kichi don kai nen gito yen kirin ten lokani alu ma mior konywa wa konko low pressure belt matie enini donc no berupe donc amer wuchuba voir ma lier le enini o kele voir be me kort nen dwe mario ke nen kort po dwe po kirin dwe mario ke nen dwe po kirin ngo no mior kor ngiri kirin ngo no mior kor ngiri ento balo berutie lier le enini o goyo the entire East Africa tier bodo megere mati Sudan lier le enu chero beyond 40 degrees Celsius mabene but peñ mo ken ko lor dan kwano boto kan lier en batima tek tiri i Kenya lier tima tek tiri Tanzania lier tima tek docteur donc wet ginin diwan bet mabe la gamme ti achel ni ker ma cheng tika a ko men tika bini equator kiri wana de kiri wa mero la wango bertie la ma tieni tegen ma lo ni natural ber gen ma lo ba eni kelo nature gen man lo ba ene do yubu wa ko bet ko men donc pe ko berni amit wana ngene ko berni wana be donyo i period ne karama ma per tekade de per tekni kiri wana de kiri wana mero kono o be galle nyo po be galle tekenen cheng tie i equator kiri ngo wan cha no god kiri ngo wan cha no god donc god enini o mete ki chwe no god ka o mete ki chwe te lokon tie kono po chwe maduong tie ma tie ni ma chel enini pa nge in mete ka winyu an ko mberini wang wat kan yobo poroni mer ma chel pa nge ke yobo poroni Mario, pange ka elako tami mindset ni mier gidon lok me fu agriculture agronomy pange ka elako tami de ye Mario ma de tekenen kote do chwe kiri ini de